All right. By goes ke wa goes finlie got call me pa got life. All right. By goes ke wa. All right. So kaya mo kada ako la kada fast damit. Masimit ko si gat ke mo wash gat ke na rasun bisenge. Bisenge len tolngod bisenge. Share messenger Trisco. Driscoll online. Tingin Driscoll online. Sa ma phone na nadala. Tapay ko kay wa glosi kat mo last year at kano sino. Green bell gidam tawak all right. Okay. Tingin siya na. Of audio naman. Kayo, All right. mas Right kayo. along. Mr. Lipan. Audio Long check. project. Ay, Galim. Hello. All right. Got stand by. Kat dawak. All right, kal paigos kewa masimit inglon singat ke mo lash goding ako lang tinakfresh program lash nakit ikon Tuesday. Ano na bel na kat egin bet lalfongi pa nang lash with of clash lash kin no kain sono yung kat siakla tagay lash ke akay lalal eki cash bit get fresh na metan. Now yes sigit fresh ke si broy. Kinasmel teknisya na ilan daga cash kat keeps and we ang oye ko inge pa nga Ashton, California, Southern California. Teknisya na Ashton Kent, Washington. Now let me lipa ni Ashton San Antonio, Texas. Ano kaya akal niyo? Kinasmel teknisya na lang cash kat igesa ka tingin la siya kasi broy. Tatavas namin. Teknisya na okay balance. Kilo malapit kayo na siwas na kayo, katagay ni siya la live cast lang siya ko online cutting we got. Nang naswiya nga bro, nga ko got ke bro. Katagay ni bro. Ulam god large baba matal kum sa kalayang na kat ko na wek la wala na lo na sesh na kayo. Kulo malalap na sumge bensing makumlay na pagkatin sulpe. Tagay ni siya ke gas mo lom siya ke mapaya ye makum na siya matanin siya kadin kan tagay ni share ke in wibe elo sa matunin ben wi kadinge kat paroy ke pensenye siya sum dalong sa lumin wikat ngan matal lumin wikat welal damlin serle welal leminister lipan finne take interest kalilwangan in mashlosh olem gatlash bomin gain welal bang of salak gain in a like pensenye kat siya kelos na kaywa
Sema inine gumbeki maslalos ko enasie mailo shekna fuske leila the mulasha kuminorik makining touch their lives kingenik lom makena kat proyoing ilalal fungikum la kumakulatari mai to kasikake ko senye akat kena siak to kumin is kat yang nake plan wolom akwa wolom kenin Jesus mitlang ulash kat proye amen. Right? Amen. Alright, tigisa na kumkulo ke proisingan ano ka kalam ya. Ito ko asham ni gesta si in payangayak na sin viewers slashing na gusto may fatagongan chams ko direct na sila Lucia Lipan nagkakil mi Las Finance and San Antonio, Texas. Lucia Lipan okay Belanchuk. Good. Lumalap tamal Shirley. Lumalap tamal Shirley. Kulo ke proilo matiginis ena in shuk kasha kada shuk na kasha shingat pel na kaywa to pelchinga ngais inaw la kaywa metlar ke kashin kol tamal Shirley tigin treskal tiginis ena in pain met na kaywa las kosai na ko marshi kosai ko marshainen kosai kulo kakshikin gat ke bela kulo kakshikin gat ke mo las kaywa pain ko me pain show mo man ke pelchinga kat alle shu kakshikin gat ke si beflela ikase kadin taga pe long pe kas mo lal ke pelchinga vingo wasaklen dana wikshe me ke kasin kol sational nata shapa fashanga ragat alle pro kakshikin gat ke elchi beuche maluti sashin for the next 12 months naragat alle shu kakshikin gat in fight met na wine Flok na long gas mol my academia ka shmonya insang hakugot laka akes makin yigat na ke machigat na tapan ching about the flok lan lame proud large pang balad fingina paella ke el fat na shimat kamalutu me la sokak som ako enches lang le floko flok singa ni kinyak na ininan bange motive inin bange me orientation lan proudly large ka chamram kin ke victoria tamil chele lakkaling ka ten na pain pang mas magat ako la tapanin pel na ko ke mo large ka fak mai ngai de fak ma aschu waslat mo ka alef todo line ma ko ka de inin na pe casual broilos wana ke tikini channel broil ke wang in chi waslat wang in dollar ka ta na kat na makin ka cashin call fashion ye kos ka ta na ke ya al kos ma pang in wi tapan ta ka shinge en akes makin yegat na kayo ara shu katsikin gat ke astlo mo yegal yok shu begadin taga nishe ke akokwan gat amo e pange kas foto to in pine met na kayo lash ko shai kat place you flokle somnal tamnal share len ara announcement na fa mtawek ke Monday somna ke Tuesday Wednesday Thursday na tigini siya na le ara Friday Saturday na Fakaloya ki Henry. Nara, stay tuned kulaman lap kachikin gat kebel. Mr. Lipan kulo ka sharm ni guest sa sigan tikin na kulo bagi proy ni guest sa na ipain ko was kay wa nagi ilosing akalim yan. Ilos mo to gas lang fulia pa siya was tamil michio Netflix pain ko kulo kam to we got oye ka finan Kona how fai Hilo taking this evident dossier kulo kaksikin kat kaya kung to ka we got yang inakalim yel and kumashwayan ko support lom na kaya mga nakfashing kung be Aaron Sikra paing kong kulo malap kaya kung taka sisla pel na yokshu pelom in taka wika tiyang ngaliye le message siya taka pero tolpe tifinan hilo pe paing kong tolpe kulo kaya taka wika tiyang o yekaan akkaya kong fincha mo shamla shoye ka in ash
Ashupe ashkalme na suwus mata ko kusma ta ko long nge. Classmate sila. Pangan na nakita ang lima nila ngan classmate si pangan li na shik pangan dal manay takay tokliki kat ke. Okay, kung muted or pagkita ilang mishes. Parang class of 1982 pa eh. 82 ka element, 86 ka high school. 86, okay. High school, okay. Kahit talbe kung kulagam taga wechang o yakan. Na kita first na announcement. Kasin ko o nakikosli ng lekat tayo yung fashion ye ak ikos lepang kot shipela siya pa kita makain when all like masing shipela siya kita kain tafalaki gaslan got yan na ko makatash ko ya Kung fintum nage website la siya, kung si liye le akla ni siya ng share ye, finjak kung si kan liye. Kung si liye le pang website la siya, kung si kan sum nage homepage ngayon, kung liye le pang mission statement la siya, amalay sa bel sikat na someone mission statement la siya. Mission statement la siya pa to identify leaders in the growing Pacific Island communities and to equip them with the tools that they need in order to reach out to the community in their communities with the gospel. Gospel is for all. Kakalam ka na sigmet na kayo na si Pela siya ba fin mama tools marshal siya hindi ka na maganinsan tafala may ito may call ay if inalong sila ang katilusin egin pe pasta. Na si Pela nga na pa may in gaston God yun na infect yung kaligin yun na nakfresh yung nako makatash mo na kati sumin awla lula siya kati sumin kine arta siya kati kine kati tafala alusa siya kati siya kati sumna ke ma feature na siya ba yung ma may ta tuit levash kuyalu for us at marshmallow si fenolus tuit levash kuyalu Kike makat kakadil kisa siya kat akulin long lon kat kolin awan kat kikaslal. Pwedeng kat kispe usi kaslan kat na yok na unchurched communities. Ka mamay na siya yung lako flays kaslan kat wang inaliwe future class up pag din mo kayo na maging kaslan kat kikainin siya. Na even kumusli mo makadakfresh siya cash ako kumki Kadil kisan yung gumigas. So, may donation button siya kung may click na kung may leave forms. May kung cash ako may sang ko. Yok na may sang mo man. Proy ka ni guest lamit na ka fall, ka payi. Kung may donate na ministry siya. May masamit. May life na gawin na kung usla si dapat singaul ko may sang loman na ke and go fresh kuyaluan mate. Make sure you do that. Kung pinarangan na ko pulakid man si wash fidya kinaspel last din mo ka job with be o yes nga min para masimang may lalay fong iyo fututuleke. Kati na sang may cash up treasure talent time. Guide ba ka sang masayang sa treasure bakit masimang kat ay mate ke ona nga yok na madangas fi America. Na laba mo yes nga isang ako may correct ni lakad masang sang mo ashiruman sang kasho functions ka movements ka hindi nakiplanalo Bible of that mo kumin use may sang luman nag-end mo kumis cash ang igastan gat wayan. Na parang kafakla proy kung hindi mo kumikon kumlang si cash gat kredittibe sjukke tanga kinakal nila kung sumne ke donation button singan na kum click na ke na ensi ba ngayon nakita lo mission liba nila kalemiale got casting call sa asya matawag ke weeking
As original distribution si Morikle, sin itawi all ko siya na woy kat is Word files na kat nawila kat is in more friendlier in printer friendly, super reading friendly. Kumin mo ko in olak ke computer tuman ko phone na tuman na kumte show na ke page kumin mo scroll in chronological order. Facts lang ba kumin zoom din siya click na ke printing kumin ba kay tawi hilo kum ke print backline na ko siya kum zoom na download printing version siya na kumusta na printing shop na kung fact magdana flip bifold flip with the short end yok siya men kung for maging long end na ito pitagalik mo na sabi na kung maging fact mo short flip go flip and may print shop mga idali ito the facts I'm going to download print mass production na alu and gumasyon gawin mo kiti file na kainin na version siya kluwangan ba reading version siya let me show you this reading version reading version siya Windows okay, reading version siya kung may scroll na pang cover page siya Gas and Coal 22-2023 itawi all ko siya pang revision date siya mga sang na gamit pang bel si mga revise reformat mo printer friendly or reader friendly ako may scroll na fact na pang Gas and Coal website Plaza. Mas ko ito like Gas and Coal Inc. online got when an affiliation launch. Samuel Charlie, Yes. Checky Mike mong tuman. Ne, when in there? Mo wanay robot siya. Oh, why robot? So na angan. Kaya yakin yan. Kaya kita malay Shukin Aquila Mike Natalo, kada civil appointment na kayo wakipelching wana mile sumangan is kung kan magin download kung isla reading format an magin pangay magin nga tamol siya yung recover Kumbaga, una. kahit pangay wala Okay. All right, good. Gula kanila per mic check, test it. Gula mala na version siya reader version siya kung may scroll na kung may liya bang tawi ko siya kat reformat in mo shares in mo magin online page mo or magin pay po kang toner ko. Basically free. Kung vinusa like a shop, it'll cost you maybe $5 for a booklet. And when mo kadawon like sayan na reformat sang page numbering na aspe pang program na ke pelan tawiya. When mo kadawon kay ipngan aspe ipselu aspe typo ko misspell selu mo kat woy kat kunayak man kat nawala pe. Na kung or maging versions yung website lasha kung may going download as a PDF file na phone na tuwan ko iPad ko laptop na tuwan ko may magawin na rek makun and na kung fact mo good dala putak pa yung makatan for ko mema na pangan reader versions yung kung gano'n rek makun in kung versions ko yan il takle kung hindi yung masimata ko siya alla mo masal to ask ko just show kitakin yan pages para ka na versions luwongan CL reader versions CL printer versions kaya may yan pa kung kain print ibang along kasama sila Mr. Per in fact
ilos printi dari man at ilos na Centex na fingumra dari or bakit mamashiruman kat kina or version si may cash of na si may tlashoin magoin ready na kung finangan na nga kume siya copy sing and so nagka-castingcall.com/downloads na nga show piya nga na kumikan liye o maingen na fincha mo makadak-fresh yung cash inusot ka ta shikpet na nakan na siwas ko sin ito when an excuse/pel ka da Amerike Fusesh access/technology ko Fusesh access/sharing of knowledge yok to akno yan maing or kaino yun ito makito kanla or magin Microsoft Word sang na nawala mangan sang na rearrange or magin booklet templates in moral mangan in mo Fusesh mayin pangay fincha clash then more magin tools maash irosh insang tafala mo itlasho kadente ito mga kachuke na may anasis na para siya pelan gasin ko lakat faculty gaslan ka at akalim ni tools mga tarit magkanyan sulpe sham kunle kumetafala fa kaya sermons ka message silo fin bangay nagiplan kung naging funeral service ka kung baby dedication ka kung wedding le ashkainin oye kung disang full message sermon so naging gasing homily kung orain foto na inashkal me le mea kalmen masigan manang mea shipelan pangay fincha klasha in mamait isam le pelan may ito yokshipe pelom gumdaga wikat mising yan yokshipe na sis or akateki usut na suma suma fincha mo kudente spoon feed you or kuden so kaya kumin mo increase your level of curiosity kumin kila okay na vipa gaslan got na mengayro ngasum sukfuga ngasum connect ngasum pakanak fuga sisak look atuin siya ngay finga sharam na ngay som sukula na keeps kal pangay na announcement lasho kung fin enen na gasin ko sa siya igen nakatikan promise na kita kan sa payot tasok ta masing akan promise na phone na monthly donors kita sa pala siya copy ka viewers kung pinili na academia na kita sang ko yes kita going print out and na sa pala infall na kainin na on sa man na sin church na phone siya eleman upeka ta min kung mod ko mo nag-production siya film matol ko lang mga lash ka tao sin sikata na the copy si van na asket talakos plus shipping and that na bang kasi alengan giden cash whatever it takes for the sake of gospel whatever it takes kasi gatin fashion malal fung ilo akok lan God mulan God long silan God magkasa in fact kaya kada sang koyes lal fung ilo weng mo for you in God kaya tuwing sing isakli kalisa faklago tigini sena la Mr. Deep at medyo shosho na ge program lasha ash mo fact ash malirus instruction siya na nage printing copy siya sang pala na sisyan nga may cash na tanto Okay. na sin lumalap okay kaya nga free ang after mga wording kaya the gas keywords and ba short flip tingin sa like actually nila kung video long na may kumiisan nga sang in fact print long flip ko whatever those terms were na is calme
Glomala, kaya wala si Wos na kayo, fin pa pela malag. Glomala ke, tena, orik mapushershi pa, tamlil, orela na ke, cash code kayo, inganash printing versions reading versions may nga is copy na ang tawagin printy nga printy kita ko nga kuse ito kuse mo na nga slack laging printing il upside down il tinadakla wala ki ingenik si mo may ngarong ilususa na ki professional in arela and ma printers printing and printing shop ngan gan rekla we losus lan rekla ke bulk ke kusema ini non na sig sa mam talo mga long si fena printy nga pa na los fact ngan kos fin long se in na tum si copy and printy room na pa tamlan sir fact nga printy to na iltaka upside down back page ke kaisi pages na en nara wo nga kuminito la ete kumerik makin panal vakan short flips in kun direct maginen si malong tapangan fakin pangan takolon fak ke ma ashirosh ngayon kasing kol along si vakulon singkat ke galim makadil layla sang na siltam ni sir lepanang nga wim dalalay fungay nga sal ka Lorena gasin kul sa nagitendar printy Ash pa may tala benefit it ke ilos sa mapwang inkenek line printy nga sa pala na role dahil kina lang sila kina cash alok na siwos kalon iplan gasin kul kaya napangan mga kifakyan announcement lang sa yan Facebook page lasyan. Pinokon lasyan tawyak tari Fred tosto sete pa nga sunaliye ko sete nga paish kaya ko tosto Minister Emerson Finanrino paish kaya ko. Ilfine ko Florella naknas sa akalim yung gatin mo ko sa siya kaya nga mo ta kaya aluwa ki Henry siya talik natas finan maui ngayon ino pinokon na kitos to. Narangam ta na kaya aluwa pilon singkat kamtay in kainsan casuals. Ash ala na fin churches kay tawis around the world alo rik maging gasing goal pinoko na kataya lowasan narale aru lowasan yok na pa ishipe kus mata na lom siwasan tao lang siya po siya kakataya nga na finfela na fonalo rik makinyak kaisi ke tawingan ilosala na ini na naro aru la kumo nga kung finaru na kenalim nga la place ko di kimana yok que machishik mga kumaru ke katekay na isplacing ke mayok. Naralena ko sa mawikat shipish kay si akatayan na ke kunokan nga kulo malala kulo na singkat ke aru lowos. Nga ito mo namina confident Honolulu siya kay tarya akatayan lal Tuesday nalify el Shakakpe from Honolulu. Prime Minister Skipper ko siya el Shakak Wednesday na Fred Etigini Evelyn from Hilo. Lo na malap na siwas kay Arulos. Anabel na kayo kung fininin no outline na kay Henry. Kung si ko sa kinsim minasil tamlen lipan, tamlen serle ko take interest ko ling cash kumusot outline sa kumin mo arakataya luman in fast found na kaya. Kaya pangan assure ka kilo na malap kipela kasi pa na welcome ikubos na kayo mga viewers katatutuin siya sum kumin wika din like ka share livecast slash uya ko in mafashili yan yung ay na fin chak mga ninelo sinye. Kilo malap Alright, tigin sa nam gulo malap ke faxingan krevash namit. Talbe incendio, Lenwo from Hilo, Lenwo from Southern California, Lenwo na Shumbe from Casing Coal. Lumalap na Belize, Isaac, ikaw ba na Shum, kulagam taga wikat siyang oyekaan, Carly Tosia Paingkom, na Finan Maui, kulagam taga wikat siyangan, na Facebook user siya nga, isa Facebook user siya nga.
Ikaw from Shuwe bangan, Shuwe skilling. Sakna okay Shuwe pain ko bulam taga wigat chang be oyekan na perle pa ngay ilma mic check pels makarala pa shek piang ya klumalap perle. Na Tiginis floor Pinecombe Vinen Texas Copras Cove lagam taga wigat changan na Corsicana Colina ikaw klumalap akay ko bulam taga wigat chang oyekan na tolpe kulamalap ke affirmation komisin ke magadak fashion kulala kat kum nasirs kat kawan la kum long kum isla may fakir clash ngaro ke fak kulog ke pelum kumin fulie min confirm mi mamash ning now na Luciana from Honolulu eke open na Zoom na Aruwo alo ka ko Aruwo senior pangay ka junior Aruwo kumvin afate na sumpain ko senior Aru senior pangan senior pangay oy talalak lukta mo lel gyang amta o sune tako kya funeral of la bangan kumyak lumalap kim tago gachangan afate pa na sum na Primrose Brad in Georgia Primrose lumalap pain kom glum tago gachangan na ano yung tula siwasingin na ngayon, kada fast na bet na ke program last na, shipelas na uye ka. Shipelas na uye ka ba kada sham kun kanon wiking si velap sa ngayon, pa na uye ka ngayon, fact mo, paang nasil opram. Paang nasil opram, kakalam gila, maulal Abraham meta inil pa opram. Maulal ke pelan pel si pelan inil sera pa sara na tugun kadal masyay lalos na kapanglos na kikalain sapsi il tafa ikol inil na ke Abraham bakat dali ke si bes ke mandian in fact mo Abraham kalalal fung ilal Abraham aske Hebrew singal si fos algos to ke singal yan ano kan Academy Mythical Castle Bene. Erlinda Isa from Honolulu na takoy ko siya me Berla Chef Berla pain kum kulang akay kum len mo from ko siya parang nga tu Academy le en ko siya wikat longing na pain long last na vinan ko siya na naging Academy nga may nanak sila kum na misingin kdes si fesingen sham kun si fesingen takan na window di man fo sa kdes si fesel alakum nam sing August lin longulya pa Monday an fa malal fung ilal Abraham Hebrew singal si fo sing al kost ke singal yan Nakvinkilak na ke buksin ay Hebrew at tinalakalim na pwede sa main author ko sa others kifun belos sa mga Islam. Si Musin pa pala ako vinliyele o nagatfakis setele Ashmate ka authors ang ngaul katil silela insang nanak na selos in flie kimatan Paulos kena elong silon kat pamising ibaba mo paepol. Ashmit ang ngaul ke Lucien yetaw sinse. Skimot ko Lucien nga aske mid-50s nga alam nga luwam siya. Nakachambin yetaw sinse. Matwinen Merki, actually about 240 years. Skimot ko, na ko Israel tisut like in 1979, 76, around that time. Skimot ko plan belsing kat ilorik makinmit ang insang sa mosla paepalo ke Lucen Palahan belsing ba yetao sinse. O kung vinriti pa pala takin ye takle alla fall. Alla upen ko na kyak errors. Katavong na ke pa pala finne lucen balan belsing yetao sinse. Now so lagi manilak sila kum nam singa book singa Hebrew book lan Hebrew
tinal na kalam na paile sa may sumasangan ko. Lamayak mo kainin may pasimus or takin yak la or la puksa ngayon. Na puksa ngayon, pang puksa mo puk lon lalal fongi ko. Pukin akkalim ka lalal fongi. Na sapta singa masking sapta singal siye. Kung vinli fosse may ka sapta singal. Pangan kalmen, pangan biblical divination of the word faith. Kalmen, kumi akti fagya kalmen lalal fongi. Aske ipusingaw siye. Fosse yan. Naman nilaksilak kung shamon masikya ke ulayang mato ke maulal Abraham. Kung vinlila may nilaksilak kung namsinga mo ke fos algoshan. Na fos algos nage fos singa ulan kum alal fu yung finsha mo pa wala yung nasyo gumin kan riti. Fos algos nage singa ulan gun le maulal Abraham lakkalimian na sish ka readers. May nasis mo siya init tao in ngit na mit. In ngit na mit na kema si ma efat na ko felo sa si ma uliyak katil ulala sin mit lalal fung yung anagya ulala sin Abraham. Le maul si ma katakas kaya il maul sa kaul si. Na ngayon susi ka na background ka mula na Abraham. Abraham il bang lalikian in matawi ngayon. Ilan somliki. Abraham il temit oya yesi na. Il mit ashkash pa yesi. Na oro il tuyak usmatan kiel an wentalik natalos. Pawat naman we mit kalan sa plal. Na kash pa yel. Ilus tuyak nang tuyak ligian los ash pa yel. Ginas pintang sila at na sikum kitan kalim kitan ito maritsinge usin na sikum in orik makin molal Abraham kilalal fung ilal in ako Scott kat kalim kele le papa Egin papa taman in Israel ko kasing na siya ma patriarch pa shufin so ko shufin tribe ko patriarch person long patriarch ke Bible yok na sa mga Abraham Isaac Jacob pang patriarch ke Bible pang papa taman natin God la il bang laimit il forfashish na yin ma il dikun iligin mit fashion il tapan ako lalan kat al bang il sumliki il tiang ore il tifadil kat aksafidal sa nakakafafam mo bang wal kat il tuyak wina o na ke gadil fat na sila lain oye na in oye pe ako min galim gele molas mutlal fung etiepe na ekta na ke mola le premo keten ito keten tapan banglon kat le kat finite ito tindiksni galim na pa eke keten ito le banglon kat na sin mutlal fung iyo el mawu makaivan na maese main sewo ifo main kat el wo pel na kewa na nasik komitiba na ekla na ke lalfung ilasyon na ke wala na si makatil na si lalfung na kayo Fos singal luwan akalim ki lapan lalfung ilal Abraham Sarah ilos kayo na aske matpo mata sikat kalim ki la Sarah ko florig tadig ke nakisipesi lupe ulalan katilin matake skimot ko matwe mata wenin tadik nata los o katilo lamoy los alos na pisen to pakpak skimot ko yan takuyan if ka takusin ikin babataman ninagyan mo ton fal pas o wenin talik na tuwos challenges na upesi na selos pangan. Di ba na na si komisyon as Christians. Le panglan ka na siya kahit pala kita uflalian me ito.
massive na gadelia ba Gaston got tall like organic log. Gaston got a lamp onto my feet. Chikimot ko, lamp siya naltolik na steps ko mitanam singing. Ilet tall again in middle, ilet mag torch ko, lamp siya ma iltolik na your next step kuminitaw. Na malan fellow, ya lusi na nakin alalolas. Tasok to nakilalay fong ikim ako klan ka to. Lalo si affirmation. Sila sin dalik na din ka. Yok na nakahamin lutut ka mo lal Sarah. Agi fos singal dolun ka singalon ko saan. Elon na lusi kapun may nanaksing in akaye kat. Sap. Kata may tayo ko fly mo liye. Wala lang ka. Tasok ta, mitli kilos ako na yung bang na kami sa katil saan katis na sila susun liye. Plan lal. Di ba na ikla kaya may nanaksing. May nanaksing ko sila si kumkudan non kaya mo lal Ephraim. Sarah. Finne papa ta mali Ephraim man. El bisa tayo tasok ta. Ikekla na sila yung liye. Lakadal mo dalik sinado yun. Inkoin dafil along kalenglan ka. Na oye ma mitlalal fong iya akfas sila iliges na pinkinig na selos sa ma liye katil iges na selos inkoin liye katil fact katil ula na sila prem mo ila akut na ken sa mga labulakid main sewo na mit ma epremilus kan wipe palakid main sewo ang pangin kalmen vaccine. Kita ko ito na pwede, Photoshop to. Masi kita ito na insuwas, ito na pwede, kala na lang ka. Aqua, wala lang ka. May katfin akos. Sap lang ka. Mabumagfan na pwede ko. Maybe at the moment, at that very moment, il bleak situation sila siya. Kaya ko pwede yan, Photoshop to. In hindsight, kita nila malan ka tapay ko ay suwas wangin makalit na ka. Ipsap na siya pa was kasi lali ko saan kasi bin live ng Ephraim pa ng ilkatang lakay wa may shikasak may jakang masikat. Live ng ikola Ephraim or inkenix ko na sin may live ng bisig. Inkoin ito kilalay fungi, nasalay fungi na los, hindi ito mag-ifan na los ay ben mo good. Na malulot siya ngayon, ako malulot ka lalay fungi na Ephraim, siya may kesa si matlay fungi misaying, ikitan ko na aspect. And kumaswan, magumasyan, kung pinili mo pe, your faith can be as small as a mustard seed. Tasok ta bel si mga mustard seeds nga kapagay on yoko na konya ngayon sa wala pa. At di ba nagkakita ng live yung ilok ko masap live yung ilok ko mashoot lang kita ko fla proy gamit kita ko fla akfa sila market kina kaya to ka fili live yung ilok sharing god akus awkward kolya klay kita blog din siya kalkulo malap pangan mande ngay tuwin siya ngay agad pala na-assume tamang lipan ko. Tingin siya na ifinash bagus fact kimit kita maliban lang siya Sam al ngula ko siya. Alright, and so what we have. Pilo man lang, pilo kaya kataya singan, kay lalal fong ilalip Ephraim ka, from ngayon ito ko Fred, isete, nangapasyakal na pilalal fong ilal Ephraim ka from invest ke infal na ke weeks ngayon narang nga we na kataya marsh ngayon kulakak sa kingat ke was ke fagak bolosan pagan marsh ka. Alright, bigli kita amliben kum show yang check up Netflix pain kum fin marine check up Camp Pendleton pa ngay ko aspe check up net ngama check up Marcus, okay. I mean, not check up Julian, ilash Camp Pendleton. Okay. Alright, if you check up Marcus pa nga check up pain kum gulamalap lumish liban o in Pendleton Lumalap tamul chile
Kalau malas tikinis nangai we go skai wine shifit be pain met nangai walar ke taga we got ke telecash ngai pain kom kada sum nage melutu china ke Tuesdayan sham alingela kosh shifashingan pa inche wo na shelo shamatain lom shum inche wo na shelo shamatain lom shum archipelap toluke mitiget fashion meter keyword chike mandia pat tignisan alfa ngelasit pe pasalla ke Friday nga pasalla be ke Wednesday tosta la alfungi singa pa esena shesh mat na ke wa fela na ke santo lusingon kors whoever believe in him will not perish pang e fin chakolapsulan god elong chime na ke wa fela matawan forcing he loved the whole world the shokto whoever believe in him el bang na shesh kai singin arame makina I share forcing na kes makin god nakade sum na ke sham alngela kush katliadana sham su machine litne de kora arsh me on su bang elos yakun on su gonge in akayelos kelos somne lomshin ka temple lan god man for fashion la losna Jerusalem na ke temple ka na Zion in som kaksakin god Wakan men cham sa kong vingat liye ke Deuteronomy sapta singalon kors for singalon kors the nash ka fato luma pang na sindalik na dinisyanyan ta ka ke temple ay nakfalat God nga siyam ay nga la kors onso ko in kaksakin inakay mo ito ke falok engan si lalos may engan siya paun sa kong lailo si somni ke temple lan God in anu na sin nakfaletjel na onso kong ak sok engan singe ak yok engan singe el cultivate engan singe kata fi be flot na ke me engan singe compare na ke engan lash in gaksakin God machine to iplap to lunge alle kalem ke sham so kong fosin na ga ko shakalem me inche wo na shelo sia matain temple lan God fosin na ga ko shakalem elos yok le lang silan God na ke temple lom olem God kalena ngake na malalap in matawe nganu actuala malala ke ngan kayen inkal chin lem God mayngan si pang elos etala Lucian for fashion dal flot na Zion God Jerusalem inakfalache God ke temple lan God talesunen mwena akal la mo katta si back yokye engan singe naro elos inche woken neles fast lalosa delight in so makfalache engan singe ke presence lan God pa motivated losin taga ke yen leles peltonu nyesi pilgrimage dal onin akyok yengan in the presence of the Lord pa fosinaga akos akalim yengan singe in the presence of the Lord fos limekos nageya inchewo na shelosya for fashion na Zion kapashi pena masinge engan silalos ngeta engan ping pena or dal use pena neles for fashion ngeta dal engan keninta ka in somna ne ke temple lan God in akfalachi God aluna sil masinge kate ikoya kate apply na sheshla mena shesh mjenge to kaden lan ko
Verfassersland met net na alle lees ben lees die in Jerusalem melos in België waarschijnlijk na België kan dan met net dat je knowledge oh ken als je ben engan singe in de graag fletje pounds of een rectan again inakke met land Ipse saflangan pa inche wo lo shala lal fung in lem kat fo sinyal na kesingal lu shit pa pasalla la lal fung singa fo fasha sla le prema la lal fung pa el ten ay ta ma ashmeta el la lal fung in la finga treaty fos sinyal na ke singal lu ta na gas na wo wing Akstasi nganars ko insier non kas na ke engan si may na nasis matlal fungo misingin in kaksakin God. Esam na kade flok la kate ye temple la sa Jerusalem talta ko men pa kate lashwel. Kade apply na ses la pie temple misingin na pie akfletching na ses misingin. Ta del sig long for singaw. Kasi peningang nga lap nge elos in mata lain si fan nain lomsium wodi ki nain mata ke tausin lain in katena enchaya lain si na yok tiki tausin lain in mata siya may ngan si na silos in mata lain si fan nain lomsium wodi ki nain mata ke tausin lain in katena enchaya ngalong si into nakimatan put in lom chinkat lock digin nangan matain lom sinmet koluk lem ka delbo layak lash et tokasha wulan lash siakin chiwe kat ke langkalang esana lem ka del kalena fakalapan inchewo lalo shalalal fungikum e pange kapasina ke son sapta to for singalon course elos na ke wala lal fungi fa ismol magat pange shipelan kat na ke fela singa men no fon nafto to lagat no fon nakulu kade transition na ke Wednesday tas tata kasla na lal fungi singa pa esom justify man ke wa ke Wednesday tas tata metiga fasna meta pietem bono mi singa patak fala ti ya ka katchila singa mi singa Kenshi pa isil matlik na tingkat ngay akye ko sumaslaon sa ngayon kaksakin engan silalos ngay. They'll delight in worshiping the Lord. Elalta ko pel nalilis takan ke tempala men pakadilas will. Na tempala papalilak kalemio. Ko kumte talang pa temple. Ngon man kat as temple lang. Pwede naman for lalfungi ka ata, ngon kat hilya na room, at mo ligom ya, na elasi insiyom. Son sa tagos, fos nung lakot sa kaling mo, kat ngon si pangayin na ka din akfletje. Kengon, apay. Kat pa tempolo, eni nakflete asi insiyes, ngon as nankes. Wapa na siyam sa kung elos move within. In uselos lang temple lang ka Jerusalem. Inakfalachi God kaksakin God na ifinga tsumna ke Kashmir ka na ela son so na elo sa kengan in temple na nga kung masyenge temple kan asyan na kayo men ngenen God nganas en na kawa tsumna ngan kat we got na furfu kat ka nakfalachi God en na kawa anytime it's the privilege la kumin da gagi nganing kaksakin gat na kay wage mo lash personal testimony meeting a fast meeting ata share machine ke ta we force ta we alu ta la finan la da ke nga shoot ka ta nga tang na fast ni what now maf itak fala in the tuten machine ai sam nga meta ta ga kaksakin gat ke alu in show in gala in kaya in gala ke nga fale
naurma meta taka kaksakin kat on paroi ngam tawe ke 2016 na ke 2021 kumle shesalam singe na insang akai kat na phone na mate kusai ke messaging ke unsu konge onin kaksak singe kat enen na pain follow na ke kaksak las na sinkata proi las na sinkata la lalfungi las na sinkata finsak las na sinkata nakating chen sinkana kating ali siangin sinkata malime ko ngai ko singon matan magay wangin met kain usut kum sumnarun ngon elusut engan singe kun taka kaksikin ka lalal fungi fin shak chen changin sinka apel singe nga flogan sangna sil tangal shirle tikini siya nine week ka ngan siket siam sa kun nga ako lang na ke Wednesday na lo siya usi nchik shak lu malap tangal shirle. All right. Taman liban, kung lumis liban, kung gula ke akataya singan. Tingin sa asma yung metiket fast medan. Sangsi pa na len ni mes ko gofni. Kilo malap, kilo Minister Lipan kaya kataya na kalim sa loman. Sam so kung el tako na si kumising in wakrekin siya kumin supena isama ko supena ngayit lali the first love lost na sin Jesus Christ. La el samso kung el shamsham kinyak ke kum you are longing la kum na ke nga kumin feel the presence of God. Pa samso kung takoin tamla liba el fact that I got on married sing na pa masima nga liye nga kingari di nga chiking ang going soup la mesa mo la kos na kimo lock me saying el muy di fosse mal chika fossa close nga nilang maki na mala lab in matawe nganik astrela na kasingan ba malala di malala mga nik el faint finkasin di siya kumdita na mo nganik malala na ki di longing so much to feel the presence of God. Di ba? Mindali din na dan so many temple dahil ta fa palak in presence of God. Ta siya missing nga kung kan mata na ken nga kung ashway in second line yes. The Spirit of God will enter. Uchak na nga kung may palakin na paye. Wala na si nga kung sin ki presence lang God. Lim God in finash. Ngon finash. Got ko yung taong, got ko yung nisas, got ko yung sure, got ko yung mana kayo Pamidam ba isyan ki Pentecost pangan si mama nga kumte ko yung nisyan Kipensi dal tuyak sure that's their way of feeling the presence of God. Epien lokum gel. Thank you. Klamalapan Marshu. All right. Gal, tingin sa kumkulo. Amo, kita fast na met, taman liban, kung vingan so na ke tostan, uniste. Kung max fila Tuesday, uniste na Kulo malap tamal sile tigini siya na kali tar siya na kulo malap ke summary na wo kum akalimye insang yakyoki ale akyoki na pa okay kada sum na ke Wednesday si fan ba God el akulen si was God el akulen si was Kada la tayo la ta singe mansi metlal fungi finan Rome polil sumos la in sangyak kye metlal fungi katsun na ke sapta tolu or makin in context las na ke sapta ako fos na ke
mari chinga ba sapta ko siena ke singa lu finga tsumni ke sapta to lu fos long ol mari di fos long akali mang to wangen met aksi wasia yematan god keshupin el akfal yamasa paena mamasa ba oropa in akalimye na sin meta la elos or makuluk na polylar makanal Ephraim in fact swas washing la lalfin la Ephraim ro katil wakal la mal machi wash na el son na coastline pelche el son na circumcise in pelche Arshipen mashing when she was washing Ephraim in akalimina si kumisingate titaka ke ret mala Ephraim ataka ke ret malan God ini kes la si was washing na sin Ephraim mashing yok shupe ret mala komo te kai nak si washigot ret malan God makaina si was lan God na kaiwa God makaina mataka ke my Lord like when natal Jesus Christ fin shakshin pangar masimay sang aksi washigot te masap Katifak mo wan ben mal mo. Or makinya masa ben Old Testament ak fashion la fulfillment je to ke shan Jesus Christ. Pang mas wo siya. Ma pang mas ka wule. Misha mo ya klan Jesus Christ na ifin kum la fun la. La ta misha ke makuluk man na ko max wo siya. Pang transition chinga fakke son to lu fo singalan kor. Kadel na lang si fellow. God lost the whole world. The shakta, whoever believe in him, by age fintraction. Lalal fungi. Grace, long silang God mansin fell on the phone. The shakta, esom na nasinsya, elos siya lalal fungi. Na pelche kum tak lalal fungi, actually siya kum. Just being justified. God justified te ke masa ke gerak malad or ke faith in Jesus Christ alone. Pamasinge. The one in me akswasiya kimatan God ke supenel akfal yung masa. Paina masa po oro pe in akalimina sin meta lailos or makulu. Pangarap malan masa po. Grace sila lagfung ising ito ko ilyak na siyerske me tiat for lao ya ke makuluklat la fun la chi se mi ja molia na ngan matal ilya silia ki mat na kay wa malal fun ya na processing got regenerated kat ak molia na art mi siya kat ak molia ya na got being justified actually siya lagat kaya malan ngon kesben kat la fun ke mi ja molia kwan len Jesus Christ wangin in kenek chayan mosing Tekain from lan mate, tekain fashion man when I see it, tekain kapatum na sin mate malalal fun kekat pa. It's a personal lalal fungi. Kung lalal fungi si fena ke misha molyak pan name Christ na kum justified. Kata samon ke wit tolumasum la regeneration chinga pa born again chinga. Born again, justified, made right, pelche me issues ta kang man God, actually share la converted, tamalan fail. O faske inek osher sa matalal fungi siya ke, followers sila lang, may Christian sila, tamalan fail. Na at the same time, not le, matapit na ke, tokasalan ka. Pange masing na kaya matake in kene in the life in last kakwan kata ke ngon or main kata kat sampram kin mga dar fakulan ngon by kalim ke mo lasho te fakun
equal of akong ngon palong sim the long firstly me koske marichilash and may chi shall allow fungin card at yef free allow fungin like your mawolal chifena painge may chi shall card elaka in manas na she ke makuluk lal e kishben allow fungin lal card ele wakal la she may chi was ball alert magala lepren as an example ke mariching kishben allow fungin lepren actually was card el actually was shilla na akong weapon na machine Kaya sabihin na lahat nila conquer malangkat ke wen natal Jesus Christ el taga minsia molya kat akswosya lagi sabihin lusie comfort lusie ak molya kanas minsia ke karda na viden na pang teoret malas pa isang akswosya kat la oret malan might wosye it's a private ke lalal fungisyen te oret malomo pa isang moligom le moret malay Jesus Christ mo kaya pa molo para inan tagain kasao me conceive pa the Holy Spirit in ilyak na chelo siya man kat na fon na may kulo so na ke kapin sapta tolu first long tolu akalay me kat na fon na totally na ke wala na siya actually siya siya nan tagay in kasao me ma akalay me ke Old Testament tagate Elisus la Bethlehem in Axafela fulfill. Ingen at lamasa of faith in Jesus Christ alone by ushe justification siya. Pang mas mayok siya may ke matan sapta ako siya. I think at sum na ke kapon forcing to do fale pa marit na ke malutu siya na ke mena inakyo ke actuos ka me aklen chuos was lan gat na shel Ephraim and na shel kai shi ke wen natal na set up na get tosta na me fresh na mit All right, tawali ba kulo kaya kasi singan may kumnon project I'm frozen. oh Everything, you know. Kay bang, Wala. bang. All right, because sak look, masing ashkan sak PNL pa kaya nga kung loy na may nanak siya treating filia ke may nanak luman pa in the background the Paul assume na sin may Golan church finan ko machu matavin in Rome sa mabala ke aquak mata ke iplan Judaism Lusalit ito ke kanon kanon buklal Moses lusti na isla mas mayok sipe lusti la alfuin na mo orik malalusan Milos ashkian pa isang mula nga selusan nakika treaty ka baro tamaliwan na fact ke Rome todo long todo le kat na fon na foto na kat na fon na safal the shock daw kiyasan lim Jesus Christ Ash o yesi matawek na ako yakla si kumpa mesingan pa justification gasing justification pa you have been made right kumaksi was si yakla well makumaraw okay na si Ben lalalfung isilal Ephraim mas kacham good nga and if you not lalalfung isilom finikatin lalalfung kuminitala you have been justified kum aksi was yakla tari Nag-iwaksi was letari nga and kisipin kum for la kisipin as repentance kisipin as auliak na auliak noon gumataksi was yakle na mo aspe masikyak within you magum tagalim gagama regeneration of the new whole self into the new self Pensa mo kumaksi kum prasigan tawa ko na mo ask kumipulagan mo o yemadon begat bagasing sanctification. Sanctification pa mol mo yemadon begat ka mol oy.
Para belki bıçağı avliya ko kişimin aksiyosiya, el aksiyosiya bile. Dake maul sa si na day to day bolel sham kin gerom sapta singalu for singalu le kuminak sa ye. Processes pa gani kum dingen na kum ekle kum mit na kum tari mo el process kalme ba kumina ko fact na me. The processing am asking and ako mit life ng asking about sanctification. Pa kiten or mula siya in oy yamaton ka at pinganalin. Na falay ang kilal fing luman lera to kan medalin pa akyokye ak molye ko ak kaya kum kimakumaskeran. Hindi kaya kum wo lalo man mising kum kuluk mo. Len na kayo every minute, every second, every day. Pang a process of sanctification sa medalin fing na nga mo naman lima nila kati masayangan tari kapag nga tuwin siya nga ay kay belan sumdegni siya na mitigat so lang belan siya naman lipan Laman lab ale nga we goes ke magos fara close honor nga siya goes in fashion met ke lens ta kawan. Kulo naman lab. Alright, kal lumisyo lipan kita miti yung vat na metan kaya natin sa kilos na ka-cast lang Tora, paingkom, gulagam ta kawigan tayo siyan hilo, Colina, Elzak, Amen, nag-lilo man tamo lipan, Emily Scaling, nga mo ilosing if ako din acknowledge mo ilan ngon kimatilal fong isi, Dabela kita kisinsi kita, syokta, maitsi na maitsi. Naglamalap ke Aaron Palit, Paingkom, personal wisi apangan, Kathleen Alikiak, akay ko bulam ta kawigat yangan, classmate si Lash Pangan, mga classmates si Penida Moses, Penida Paingkom, na Asma Wiel Primrose apangan, Asma Linche, Johnny Boy, kaksikin kat, Amen. Ay, napagliban, wagin pala flow na room, nakadevasum na ki-Fred set yan. Napagliban? Ay, kuloman lap tam chale, sipa wiko was kaywa, tigin isin payment na kaywa makasla, ketela kasla so. Mariching sapta siya na the first single toli na kanong me, or akalim yun na keyword si makat samsam kung kemante. Elos kaksya kung elos forfascia somna che tempo la che Tuesday, Wednesday na tosta silpe samsam kanya la funisinya. Usui la funisinya me iske la funisinya. Foundation sima akwa kinge ma ke la funisinya. Ke Jesus Christ mo kayo. El wangen masyayan Ekoin sang actual si kong siya na lal fungilom na sin Jesus Christ mo kaya la kata ya ki wo tan si back yok ya kata si back kes makin repeat ya me main focus sin nila actual si got yak got te ke pen magat factor or malash na context si matam lal chile la kala mingela mo choose nga alle loin na ke me or malalos mo or malalos opay mololos le tal miss the point na miss the point again pa in sangakati ya na safran tosta singa dali arsugo sam ke gospel lal me son sapta tolu shie mit ferry singa mit na lut no etala in and out ke Genesis ne ke Deuteronomy Uklimegor emet ke masa. El taka ke fonga sonul chises. Sexual chises la fogum litilo malle. Alla ko koligina litilan scribes ngai. Chisel to pokol mo. Surely, truly, I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Pang born again singe.
Pona kenjinga makelal fungi. Na lie matlal metchilan metchung. El forchak ange kameng asi befot ni insien nekia ya. Masingi pa na kadin usom o ye ka ke kasilal fungi singa. Mo teore magumtikan so ngunom inchi pa shusle ke ngon man ka kishbin kum lal fungi akwa ke wen natal. Pau shu singa. It's the spiritual aspect. The physical. When kat ngon si pakat walal fungine. Wana ka chuman ke son sapta ko first mo la ko pieng. Na evin kum som na ke puk si banange na ke sapta todu to kange sapta al kustana. Molingo na pa moula. Katilin na kadin process si pat tamil chile lakkalam. Katilin na pa kadin talam molingon sing. Nakat mata ke. Molingon singa fikir tas kepat. Tam tayo fat nga kate sa so. E asingan. Makilalal fungi. Pange usu siya sam kinyak ke malitut singa. Kung kek na sungkoy na tala me sikme. Inka me. Na kung ne mata kos finfela singa asam met Christine siya. Ako metala me tako. Usu siya tako. In the near future, siya ka data la sikyak niya. Para ina ka din issues lam ta kaya ako kwan ka tingin. Lalal fungi siya nga keyword pa mo di kat la. Teoret malash. Na pa may tilya kinu oret ma siya niya. Oret ma na siya may estapel. Mo pa'y mo. Wang na pa oret mawalan may kansang mulala siya may. But the fact mo kulugar mawam mo tayin akay kat ke ma-reaching pa oret malomatikan mo ni kumle. Pa kaya pa si mga kuminain sum usa. Muling nga na pa muli kumle. Kumisusta kaya ngan kumatakin ngan langkat. But liye Elia nga si Vena. Nga fact na pa na si Wusla. Kasi pen process siya tamang lil fact nga wala nga tlawat man na siya. Wala nga nga kumalan ka ta yok siya peligi na nga ta. Fashion ko siya nga nga lang siya. Ta show mas maem in liye or malalipan nga. Self-glory. Mana kuduk siya pang. Wala ka pas pa na nakiakwag siya katash kaya. May reach siya katram-tram kanya. Kati moling nga na kat moling ni Quain siya na may kaksya kong God. Nga fa ka nga may nash na pa sikya kanya na. Kaya kain kin. Katsaman mga nakayakat. Ak siwas sikat. Ak ngan niya kat. Katin matake mapayangan kat. May mapaya pa mo. Ba siya. Ngan pa siya mo. Telya ke masyaya. Now, el practice, take the practice. Example, patamil samram kun ke may sang sing eh. Nga pro katiligas na sikne, ngate fakin me mata kat support siya la kat support artali kat data through some non-profit organization kat when click nga wang kof melos. Wangin mongonalos. To kesmen long lang yok pakatan lang kat ma ikat na siya kadin nila. Kadina we need to reach out. Man pangorit malangon. Kati is na siya sifena kat usla sang in kasha tok siya lang kat. Orit malan kat finfel. Mangan no fon na katili. Kat tram kun mange inte Magad magpay ka mo ka cham kin malan kat inak kay kat kay si ke mol pay kadin lang tu ke masato ma akfo sikat wala alfungin kat makain pelchi kum lalfungin kat mol la ke orit malan kat kum me
or mawo it's byproduct siya la lalfing lomo. Kumena na ron na mawo may ngon usod crazy lan kat nin usin siyong. Kume ang we chisel da minsiya ka mo la ka ngamit na kuluk siya kachpen lang lang pakatan wal niya it drives you kon worship el kakcha ka na it drives you to reach out for others. Pang masin kote sukya na siyong o kume why not Jesus Christ? He came to serve others and not to be served. Pangay uso siya may taka nakilalad fung sila kumel. Kati anda syuk may tayo taka metigikat. Pangay lalad fung siya, pangay cleanse up siya. Pangay kanmen lang siya ma utal ka kaya lalad fung lasha. Tali example si Chisha lang. Pangay siya fact na pero na kayo. El taka 2 step down to be one of us. Just so he can serve us. Kaya lalad fung service sila nga, kat repeat service sila nga to others as we wait for him. Nanda ka. Pangay kunakon sila siya. Alam siya kaksigin kat kema, ikat na sila tamal siyerle. Amnel, elale, moniak na kaya lalad fung yung papit na usye. Nga nale tuya kalan sa pem siya nga, lakay ya. Nga fakangay, get some people. Vin ma umdaga we fakak kaslan kat kaya inakay kat na phone na kikasin ko. We're in the same boat. But ina na katin fakali lalayelik kaya wala na siya nga. Kaya siya lalal fungi. If in pay kung lalal fungi ako kan God, it will drive you to get up and tell someone about the Lord. Ale kaksa lang tigini siya. Kung summarize siya, siyam alngalakos within less than a minute. Ale kalang, man, that's it. Manikyak na siya. Na makatiligas na siya ngayon kung sukya, show open. Malangkat pamangay, katagayin akay matwas na kawa finan ko siya kaya alalfing katash kaya. Lumalap tamal siya tigini siya na kepela na sipa payment na kayo. Pangay may isang kaya kat na kaya tosta. Lumalap tamal. All right. Tauliban tayo malap. Kung malap kaya katay mga takayurong nangan kung ikoy lagami kung usi application kitan mo loan na kalme enforce ngayon. At tingin sa nalito ko akfashe frete sete na metligil takoan ngan usilos makas lang tamulay friend finan Kent amal da na asiskel tingin siya na tamulay friend kung kulo akay ko kulo lang na tamulipan na confirmation siya pa Siltora Elmo that's right you got that right na tamul friend mo amen na kulo lang singkat kaya katay na kalim na Luciana Elma kaya kuwus Luciana Glumalap kung Glumalap masi tamaliwan nila in fact one of those insang wayang be factual biyangan na kaya mga kumaskimit lalal fungiyo le paye God admittedly mana kayo na masipang ako minsan aske pupuklal amason siya ko luoson siya son ko luoson ko toluson fact le may tao liye God kibwiwilasya nga kayo fact le tamalipan na le pa bitigan tale shukya mob gugulan fela ni inalgala order of priorities slash man kat finfully order of priorities slash kat metli mana ko or na si mga for siya mawu pa ta ko kenan na then keep in mind siya nga mamakat metlalal fung yung kapen mod ka nakatapelo le met saye lusama on the sideline kay lusama tieda okay ko elos liye bugulan met Christina liye le oyes fa naman lo si kan liye kata pa ke bugulan met lalal fung iya la mising met
Unbelievers, they look at the Christians as we're a bunch of crazy and self-service type of people. Minsan maoye lang siya kat election loyang nage oye sigan kat kafu ke mga dash ka mo kaya liya kat nakflat je kat mitsigi mana kayo. Nga masinge nga kumit lalfong iya insipe loyang nage mugila siya si fena. Le oye la siya pa iges na selos matsaye hindi la kat fakasi. Langat te contradicti mata malibal faga. Mga sisinage. Unseasonally, on a side note, singan pa, mga kumakfresh yo, sap mak, si sap, kasi na magsin, ito lang, may sayang ang tibel, ikaw pa nikin kat, idal liye, le, karigat kasi ke oye la siya. Case in point, katakam dan si ngay yiningin o siya, may gaslan kat, kat nawe kat le. Kat nawe kat tamin katur, manasin mo ito, kat kuse emichilan kat le kat order, God of order, kat tako kat ana nuk yang men na kat action kat kin kam le kat faletsi at kat man sin mo ita ta shakta kat ke mo ita di le kat fakasi kum liege kum na kun balance ya wa in bit kum force ke Lakum kalau tayo magkala kaso susunod yung kat siya kat gesan si kan galim gele mea si serious ke dat kalim. Nakafisya mo facts ng Zach Fossiak or inspiration siya go deeper in your level of faith. Get life ng iloman. I mean, the more we dig, the more answers we find. Dahil tuwin siya nga nga leksyon of siya kan. Nakafisya mo in galim ibsingan. Nawaliban, kung gulawan lap kaya kasi nakalam ko makfresh sila. Ngay tuwin siya nga, o agiging pelan sila tigin isa na nakfresh siya Friday esete. Tigin siya na. Kaya gulawan lap, kaksakin gat ke. Kasi yan na wumuma kos siya kaya. Gulawan singat ke. Ilaisi pang online we got. Ingayin ak fashion gas mo nal ke pedsinge. Gulawan lap na si was viewers on. Ke kos we got penikipedsinge. May read silas ke ko kasi nuti ke fretingan si fesingan fact mo. Ibrahim ilingon gilense. Ibrahim ingon gilense. Na may read singa nash ke John. Ke walang sasan John saptal gosh fos. Lam nga ul siyele na ke lam nga liya. May read sige fretingan el sikya ke palan pel si ma elosa fashion in gana akfalet lalos ke ko fato de ko swin long facts lal dam le lipan piege tudana missing along sing along gosh kom fin long se somriti dan fact ke ko fato de malem gadel sang in cs in akwak lalos in akfalet na palan bel si mamelut sing sikyak nga elos aksafien ka fain iwenak tak pan ka fa to do sema elos fashion in a get temperatures in the mac falet yana lem Jesus or luti lalin bel singa elor luti like katash ki saptal gosh confinerity saptal gosh no fon fastol ngul elakalim yela may pers sa long mile faking elos lalal fungi elos lalal fungi ta shokto Ars pen mash lolos matina pa may Pharisees nga los tina long silong fakaklan lame Jesus inge naro create commotion create akakoin lalos nga inkasensya kinasin Jesus la mail say lan mail fak nga pa shipen may lutlut silash mi saying nga Pastol nga ulsiya lan getol nga lu ale akale mi Jesus el fak la lutila na silos fakla. Los finakos lutila linye na los metama lut lal na paye. Los eva aksikos okiyakle. Nali un met si mga fak mo siya nga Ko kapotu le sham la nga kapotu le pa kum kumale shukun le met nga ninta ko tu fak ma kuminaro. Na elos ngay tanyel na kot fitelal ko kot filin talik na to le prem
Katsuna we mataye koski irin meta. Paano pan losh lalo sa. Lem Jesus il sham lang il sham kingon molingon ay lo sa shakma na ke molini kwa lalo sa. Na panganen si ma orela ako ko in lalo sa sin Jesus. Ngayon sigok si bebe lo sin gan shukelem Jesus. Tagaka no like kifakak sa tawalal da shokta. Lem God il aki atari pelan lem Jesus. Pelsi mal fak mal shoyelan pa pelsi mal shoyelan. Nakanon merit siya nga fakak ke lamngal sila na ke lamngal tolo il akalem ye ke faksilan lem Jesus ngan il mo kos katay na may tsamayak sol kaya ko sa tilal fatya mise na lamngal ako sa ke lamngal ye pa tafon peltok ngan lem Jesus il fak mo nga na nga na and so si fesi ngan fak mo Abraham ilingan kilense Abraham il ingan kilense nagilitilan lem king of fact, nagilitilan lem Jesus ngayon fact mo. Ilitaw na pa yung cielos na sil, unmait si ma siya ngayon. Ilos, alam ba isla yung cielos na sil, parang ilos tiyan ako yung galim kedutilan na selos yung Fosgas metli ki marit saying siya mon ako ko in lan may chewing na sin Jesus ngayon. Ilos siyak sin lem na, may il fact ako, Abraham baba tamalo so ni sa tari we mit pehlo mata ko met som la met kanilos mi sa tari if ko Jesus il fakin sing mo kos finago si tila kos fetche mise me kal men fak lalan na ke Milo ito. Nakita lapan levelin ito lalo san Pilos kasi siya gilaim kengan. Nalim Jesus ilakilin lalo sana natin nagalim ki mal fak ngayon. Naroy cham lang ngayon cham kun moling on lalo sa los ako ko na sing ki moli ni ko lalo sa. Na Jesus il top ko los fak mo. Ilos so may isang timonin ko. Kaya nash timonin ko, na Jesus il top ko los fact mo, wayan timonin nga, mayin nga rik mo na sin lime God nga lime God papa to mo pa sa paya mayo. Nangati ko in, kalme sila ilti ko in rik mo na sin God, long si lime God, ako si lime God, at timonin na sinel. Bakit kato lash mo ito. Ki katlong si fusek. Ki nananaklash si Fena. Paano ngayon yes mo ito. Naki orik malon ka ito. Ki Jesus ilda ka si kailan ka nakalosi ke ingenik si was ngay. Ay los ngay tlaliye mo. Ko may malzak nga ko mita. Kos fin kos titila kos evet yelimise. Il sham gynna ko se face mon ma bad. Ai lo sa ta ko mo ko mesis ko Ibrahim baba to machine misa tara ko sham ma kami pa mel dal din na ako il dal se ko man ko dal na ako skum kami pa los din na mo ilos wengen chipen orek malalo san solal na naklalo sa na first lam nga na ko sila na ke lam nga ulya Jesus il fact na selos ke kailangan ready first. Waslam nga lago sila nga. Nga fin si fe na akfalet ke ye, na akfalet se ne wengen si pe, beba to mo pa akfalet ke ye. Il na se kos fact mo katlo wosan. Kos tiya na ital da siyak tangay tayo. Nga fin fact mo nga tiya ital, na nga may kikiya po na kos. Nga ital, nga ekos gaslal. Pangan, si mga siki, nga akataya ki, takolan, ki fact lan lim na selos ngan. In fact, mo ipren baba tamos, il tan siwo wala il ko hindi pelin takolok. Il taliye, il inganak ke. Panganin si fez lash ni si kya kuya. When los claim mo los manata le prem. Iprem baba tamalos. God si fan na bakat baba. Ay los tieta lim Jesus. Nara lim Jesus ke fosi cash make na lang. Baba tamos pa devil.
Kusti ita lem God. I fact ki first lam nga loin gosh mo ki first lam nga will le me gosh. Oh first lam nga loin gosh en mo. Ki bremil ta liel kita kolal il inganake. Na ilos tie pe galem gela e foko kum sun na sun di fax lal dang kum sun na sun yak lam ngau la kum kan sham angan ki mu lan met chuin bel so mu met si vin vara sun yak lam ngau na la wala mai ak fon ni la tarin mu will fon la na ke adulthood la lan la ke mu din met pa yes na ro la kan gu sham kin mu lan mai ta Jesus Christ na kum ito la sun na sun ya lam ngau na pa dal fa kan dai mo kum sun na sun ya lam ngau la kum kan sham angan me kalmen faklan lim Jesus il fakla la lalfun la lebrem kita kolan si Messiah sepail si kya ke pensin ano ke pensin mai nget la li far away from him nget la li si la ngana il nget la imagine the kolan Messiah singana ilingan il ingan kun ke pinilito na muli la se patakongan muli na si malayim gatil ta ulay la kaya pasikyak ngan. Pai feta ko ilos finesom ne misa tia lieta siya kilos misa lalay fung ila feta ko mga. May tingen tia kalim ke panang ilos ako ko na sin Jesus Christ. When natin God sa ilpa Messiah. Kina siya pinilos syangas. Ilos din naki-accept tilya mo pangan Messiah siya. Jesus il fact na silos mo. Ke Abraham, Jesus la, na nga na. Nga kung vlog na nigi Genesis siya for slew of fact mo. The world, the me fela was void. When in mo, ito siya online God, il apos siya vin fela. John siya, kimatay wa, gas matay rin God, gas God. That's the word. Jesus Christ in the man I met look at Abraham. Tasok wait ngat ala not so lang ngat lalo sa ingan liye. La me kan men sham man lay man. Na pasivesingan sikyak kela lalal fungi si mga kum sham din gel Abraham ngay. Pasang ko ito lal kemo ito ko muli lasingan na sin mo ito. Pa Messiah pa Jesus Christ ito ko muli kat na misingin pamising at ko hindi palaking ngon madalal. May tinbel si makilutingan, tinakan liyek. Ilus tinasaliek. Na power ako ko in lalos na sin Jesus in lain o yun. Tasokit Jesus ila kalimingan Abraham na naliyek na tayo lamulalas nga nito koro. Sangingan na yok na si Abraham. El finnemisa tia suunda sokilitola at kolensingan. E pamulila sa nga kung. We ipais misingi naralay lang ako minti pilesyo. Ako minti alakunsay. Mulila si malim katilulela na sishnga. Kula malabangan frete nga fulela magbiyak na yung akyokye. Pero nga fula ko not na si was. All right. Tingin siya ng bulo. Check Mike. Shirley. Sure, Mike. Nga siguro robot lang. Now, check Mike. Tawag di ba? When mga sangyakyo kye maluto siya when tigini sa lalle akata yawo maluto to alla me bana il fa ka they missed the point. Na fin nga ko musyenge fakya mo kat nigun bel malesik me pangan hasin chip ko mo. We cannot miss this point. Alla ka lim la le follow. Mweta nigun la bel siya. Na lalan fungi siya makadin fulam ta ke wala nga siya pa in kani execute popole la academia. Pia what's the best time for his grace? Is today. Today is the best time to for lauli am ta kya kokon ka talal fungi katinis mo mapatpatsin. Katikan miss the point. Tamil challenge saklo ngamay pangan Una masing non go game na naksing
yok na evin pange ngakum sige shredik using shredik made malimil sharam na sige mit kulan church mit kulan mit chungan naki milos ito palake na when open-minded mindset sila lo sin shka gachke long na medal fa sige yung kumyang nage unmate singan nage mama kumito mga kumpala keo na luti sa sa tako skin actual sigan skin sube fall isla mama wengin ke mama ko tito o ko sanga is sige mod ko le men katram gun le ke kat luti pa polo connect le label te parang ta ko issues like Christmas na ba madawa kiel mo pa te kinsa na ke Genesis son chapter say in the beginning the word was God, the word was with God, and the word became flesh and lived among us. Na ulang na ta sa mon fashion suski mitlango si may takongan. Now, timeline's going fast. Na takoti sikyak iltako unmait singan matake ulayang na ta Milo scalim kiel dahil tina nekla void singan. Rol dahil mataka na kimasitigin singa lakilim ilang salal na naklausan. Dahil nakatayip singan tayo nga kumikalim ke masing akusi background sila makatsak nga tinaklas mo kay fan na. Mga pangamasi ka kiulayang natin, isunya ko misingi. Na misingi, masikum ki nga ko mismo na nakisingaya. Mena nakulakum ki ka aspel makat kupotile. Oh yeah. Maurik na kaya akfaleta. May, ha? Katiman makat pala kayo. Pangaro la siya. Pang makat ba kayo. Kasi kingat na nakakanag ko, te aske unmait sa malimil sikilan, kufes na naklalusan na ke, masimapay leltafong. Kung nga kumuoy na nga, kima kumaske. May naksa nga, masimang taga-prumta ni siya ko. May limil aksiwasi, may naitayak. May naman may tamdang ngecek na siya mo, pangan may ito masabo. O limil ta ko, actual so los kupotile. Nagsinsyak siya pa nga kupotile. May dudit mata ko yung actual sikat. Kokot pay na pay na pa makanaskya. Kaya sagat magifan na ba ka na actual sila. Kau usitop na fall pa siya. Naglawalap ke akate nagkawan teknisya na. Ano kilosing academia. Ketlinail mo si Filfakulo na singkat. Kikaswala na elesot tafe marketing belong. Inakilal. God bless you. Klumalap Preston ng Wisya. Natural mo wow, praise God for you sister. Tawag liban, kalma kam tinawag ipsingan. Masing maral tekinisena. Kung singkat, kikalim mga katikas na kawiyan na pa yung, katwikom, tamdal to, kulamalap kumakaya ko doon. Na Kim, na Charlie, kayakom, paingkom, Ringston, kilokakataya wuwo, tekniseplan, amen. Casting ko po at ile ashin got matlal fu may kita pala tan nakatitama na kayo mama may sasi sa kata kita ko po at ile shikti got tapay point yung ake faga pa lem Jesus Christ na ash na met ele balo may mas sasama na sil Moses sang masap sila sil Moses finifaran sil na ke prophet sa na phone na el ba ash bense ko po at ile na kumgula tekniseflen na okay Torel naman liban ako maski factual Dora pa di siya kaya
kumdali winawi. Aşmun çünkü ben bu wina. Çok tamam di man lang. Tamay Frank pa nga noin ko. Unsa ko mga wina. Dahil kaman lap, since nagla sa ramla ko, ngay tuwin siya nga balance tingin sa Linux sa set ya. Tama liban ash giba masi ko muna. Mo como me ko potule e shanga sha weapon na mo. Fakon siya nga siya pagkapoti lang. My product. My product. Kulang man lang. Fakon siya nga pangan. Okay. Alright, tingin siya na after balance. Kailangan malap kag sa kinggat, kailangan malap na siwas na kayo wag kikasi na kayo. Ang fashion na met na kayo, may lutlut sila ki settingan. Full se met kilalal fungi, si fesi ki settingan, ng tolo. Full se met kilalal fungi, nakata falok, nagimatawa ki ano lang mata. Genesis singal siya, long ulit kasta na keto yung uluwa pa, fosi cash makata lutlut kengan. Sometimes nga siya, que Genesis and matawag us nga stories que Genesis singa nintawag que Tower of Babel Kos finesam el sham kun tower se mamay tatakay ni suking kan masayak ni ka shawi dalin mo kran na yung kada na kumisamla kadel fact mark let's go down kat funny na din na your dal kanaus la unmit singay alaushngak. Now, pangan my song languages, different languages na sila sa rak fashion kilosa. Na pamataw again sa ptasingan na mo el dadaf lagi fosigash makatash kaya ke full fact mo filindalik na dal shem. Filindalik na dal shem pa siye dalik mukul na dal noa. Siye sindalik mukul tolo na dal noa. Na may read siya ngayon pa akalim yung feeling may feel si mate ke un met lalal fong iya. Siyem sa siya sindag na nuwa nga ilpa tawi baba tamalilyak na inark sa koa iloswi mole iloswi lem gadel filia pa siya na felos fak mo ilosin sulpa masaya at supa isus fako na felo tikun shonot si ma kanaw sa felo na fona. Now fos kisap ta siya fos singa lena kilongolon kosh il Cashgot ke and then election naksi ke full senadal shem and no one nagel shem nagel arbek shot nagel Sheila nagel eber nagel pellet nagel Rio nagel Zeruk nagel Nahor na pa manadal pa Tera na Tera pa babatamayel Abram, Nahor, Aaron, pintavong na pronunciation laknet talayan akong konsum liye ke puko pabala kumin si venariti ke to kigot pangan nilak siya nak si Marikla na ke tlik natal shem ngan na tera ba baba si ma baba si to may Abram si magatlut ke Fos lonely kastan geto yung ulak kalim nila. Fulindalik na tera pa from sa paexil saray, Nahor il papaexil milka, and nadal heran pa papatal lot. Lot pa tawelal from 4 na toy mo siya na geto yung luwo. El fact la papatal dalan tera il usel Lucella from Sarah Lot, ilosum de ki city urash Babylon, na ilosum na indel ke, na ilosum inga in aqua ki ke en si pangpangeran, na ilosum de aqua ki we. Pangan mataywa ken for fashions lan baba taman lalal fungi Ibrahim. Ke ilosunen we baba taman from terra il yellow lof ko de mekos, matwell na il mi se finance. Namarit nga pangan lusela pa, pangan lusen marit singan ke filin met un met lalal fung isi met. Fako pa, il takoy na kalim nila, met lalal fung isi met ma,
Lemgad il kollan finen kenen emising got coin si fena orani sham gel apram gem tawa kiel ni ke pelsi magatash ke mising ke mising got la Abraham ba taman na lahil fungi Abraham ke ben la lahil fungi lal laim gadel oya kol lamon si mit was mitar patamle lipan tamle sir la kala mi tar ngai tie ki ben ma pues malrela wo akina ben la lahil fungi lal il tiemo quile il yesio fok il sera il sun mat ba matalal at fekke maritsima kita stala finne ye matalal ngan tin la manelo loyak ma kisun na astalik natala ay lita ulay lalankat pa eto fe pos Fidele to fe pos na itwin ka siya po kweno ay tin na naman Mukuikuyak la lalfung ilalan. Il jak na la lalfung ya melaro. Il kaksaking kat. Na il kaksaking kat aro sangko na sil. Il te na kof lalik la lalfung ilalan. Panganen si malikato ke la lalfung ilalan prema. Nga kumising kif kat ita la sham ke matawa kiyan un met la lalfung se me kanta ko kel noa me na ke shem na ke tera na ke leprem na iprem patati na katsu misengi katash ke welandam Jesus Christ katinte na laman ay na in way out way ma koi ngayon way out way ma katin matana India na ya loloyak la lalfung ilasha men la lalfung ilasha pa yak siwasi kat kimatan kata tiyaw ma pa tam la lipanin pa siya labe nga kung finalal ni Christ Jesus Norek malako mo ma fakon long si itti fakon ma kuluk fakon ma wo min got raw ni got the like got like ma wo lang Christ got fin mata lagi oro oyana ki Abraham la peng misengi fitela ala na posa na ki olela lang got na sil Kulo malapangan lusa la pa mga kula nagisete anak nga vaga maritsa nga nil takan mamakay na o versus lal baba ta malapram in bed so lo malap Well, tingin sa nang malap, nga mo kat soon copy program la siya. Masi nga kumin isam kimin nak siya ngayon. Pero kung saan inen en na ki masyam si, ile akoyila, paye yan. Ele mangan te makinayak yak. Na oro ke ka treaty puke proof asha ke mande ani ka tribunal Abraham nakatliya na wait mawal to ba pa sit mai gan but terra selma pa just saptas kan singan ak suwas sila ka ak paila mas ka tram ke mande na ola gat saga gas gat pa ko suwas na glula sin god na ki Mitli nga agin pian sila tamalipan. Ang sakla, mga sa sige, nag-send riyan. Send riyan, sokas singalon course fos tolu yan nag-singawulan. Na siya fa mo pang yak in siya main sewu. Na mana ako min kalim ke si Vesingan kapash na ke Chelsea sa tasingaluo pa senior schoolan. Na sokas il tram gud plan lash may ito sinal gimalan kat. Nga kadevelop ke sette ikoye in York na masiko daw mitlig sette ba. So really sokas singan na siya really Chelsea sa tasingaluan ko senior school gawin leksyon na kalim ke. Ang kina-fact la, mas may kishwin pela siya kaing lang. Kasi siya ang yok senri. Kasi mo ke sette, kita ko ikoy senri. Tawang lipan, o yung pela dyan. Check yung mic tumon. Kulo kaksikin kat ke pela. Ewangin akyokilok ke sette. Amo
technician na umkuno man la alle dakan la full na ke full matakane epram bangan fact la tari pa chiven papa taman lalal fung when ma kan ji back kalam yeke na ke shet yan tamal chelle fast na met finko chelle mlong pa se Long balik kung global lab ka chun carbon program la sho nakadingin nakadesyo na ka program na ngay so medin fak kulomalap na sin na kayo na suwas na kayo fin shot nam na skus ma wikat ngay nam na share ko like ko fuli kisin siyak silu fin ash ko fin ash o yes ko kadra la ko slimo kat kanda wala ba akalim yepe ona ke technicien flin fak okay kasima technicien en fak sa na fact lab suosa pa akfash yellow selic pa kasima technicien en aleno makin nag belsima kat ngon ilusta ko samkas sasiti rela akfash yellow selic liki en malos ashwe na kaitse kanale long kanale Kani actual slow san mayin ona kitigni sila kaya kat na phone na kat tinay daw na phone na kano yung pala feature class ba kita dafa la magay man na lumalap na si gusto kay was matagal kasla wigom yang Tora lumalap akay ko kung bilang inclusiveness silong it tigni sila magay man na kat More phone na. na phone vit Di ba frozen? tamal chelle Sige, check yung mic na duman. Na yun ko. Tawa siya. Okay. Ay, tuwin siya. Yeah. Siya okay. Dali lang, mana yok pa siya nga ka. Feel free to repeat. Fan ka mo. Mga nasyumtora. Kung lang alam ke inclusivity loman, kung na clear, na share na tamang lipan, kung iskatyang pera nag-effect. Tayo lang malala. Nandepelise, paingkom, global lab ke Ashloman, kasing kasyo supportum na kaywan, wigom yang pe Mary Edwin, paingkom, nakaykom, global lab ke kumtaga wigat yang bel kumtaga Sister Yeroshan, na Zara, Casey's, ang mga ligom nakikipok mo sa at parang chun mata siko. Casey out. Okay. Casey, global lab. Tingin siya mo, Iloroy Galib na novon na. Toray kay Galib na novon. Kung malala na, manini na phone na. Pintuwas, con, capitalized. Toray, ang global lab, kung sense of humor lom, kung we kumisya siya. Na, Chameldo and Chokate, kayo pa na siyong global lab na classmate sila kan Maui tamay lamalap. God bless you as well. Ashmet nga tapala. Okay, nga ba na pangan na tawaliban kom na tingin siya na lekalya. Ang imperansyon wala na siya sa kawa. Global na si appointment na gawa ke Belgium Wika, fanam tawa. Wika klio patagang kat fin sak pro mo. Kadi nakfal yan ang phone na yan ang phone chingin taga. Te na katarang na ke. Si pataga ke set ya. Tamil chele lai kuya. Marit na ke. Sian rian pakadara ke set ya. Ngakin na Belgium insu kakspin gat ke molar. Molar na kayo wa siya man. Fashion kuskia sa kay kat kay wa pro pe ke cashin call na alla wo matang le chele fa nge kadin na ka sa input lo sa ni daga akay kat pe ak me actual she ko she in cash na program fin sa ka pa if you got mo na ne
for the nick kat mata pa nine ching kak second god faculty malan god ke kachin ko bangay commitment ching ali get tamlil cheerleader ang ali e ken nga force check yes and I met nga ita wi lang am move na California na ka te lock ye mo chin me mentor lock ye for fresh la ingen nga ali ka fast na met ali ke la lal fungi ching la lal fungi ching kom get Jesus Christ mo ken ra kay ko siya luman lap ke belo tikin siya na Kinamanlap, oh, kung dagan na mo yung ganon na friend, girlfriend, and magkulala na, pagkulala na sila friend. luman lap tamalay friend Il takoy to karagat na liya na Preston Ket, kinamanlap ke Ashlo, Mashlo siya, kung mo pen na yun kumasyo yan, kinamanlap ke faklong ako yung na tikin ni Seflen, kinamanlap. Katigin ni Sef kung gas ilo. Klaman lab tigin ni Sef len. Oh, Bible study ke sette. Bangan the minister lipan tamlan sir le pa ito ko ke sette ko sabi Degise kumgulo kita fratin mo na gesette kita no ke awal ko staff o ke do tudeng insette kalme ba kumdale algo sit ko son ko limi ko staff o al limi ko staff lo le tang le Devon do Devon we make do our staff on Hawaiian time. Bangan siyak luman tigin ni Sef. Finjakin tapok nga. Kin siyak pelan. Okay, and magkulaman lap. Kaya, kulaman lap na Elijah nag-sham kulala nag-fakine ka laugh. Kaya katawi kong laugh, kulaman lap. Frank, kaya bangan mama. Kati na lang i-share silungan damlan iba. ngay wala pa na laugh now Inangan lotel spell yan laugh. Dahil lang nag-i-arslose na kayo kulaman lap ko nasiwas na kayo sa mawika din kayo share pe live cast la siya kikat sun sa flyer lay lalong galang gading wikat na kayo casually la siya some